Akoma FM 87.9 Kumasi. Ghana kuma jumadi. Abzafo yeti kromo ha ana school for ekwa ye ntako. Ewo Baba Yara Sports Stadium a na nkwala yi numwi. Yeti krowe mu na SS nkwala a ebeba stadium ha. Na ebi no fa wo ho park ne so. Yeti krowe mu ana nkwala yi timi fa form na omo toto moba. The last time I see a Sokoban, one of the Obuasi secondary schools, any community de boy yet to crowemu and a KTI students, any police, go inside to tio, we are seeing Kwalabe pre and a whole lot of issues and a koso ewo kuri. You know beyond come on some young man dear sir and ya hey student vandalism and edidi moi mo share Facebook page in 1 minute time mo me hand ya kakra bi just what absafo hwekasa students enyini ba the future leaders of this country almost say no way so virtually destroyed everything, breaking down walls. In fact, obi afie ni eseno say ya say bibia 87.9 Kumasi. edi eto ne akan an watum na Ghana is that penny a penny body no watifie na nkwala jimina ye ka se me ba we de sa no ti o kofi de ni bufu a osese niema saa ne yeto ne yehwe enra Atwima Kwanwoma twede krom ne aniwa nkwala wo mo wo JHS enye SS nkwala o JHS between the ages of 13 14 12 ya wanyina na no 15 years 15 years atefo kwala yi bontako ewo twede ukọ one of the district underdeveloped our region mu a twede ka ho kwan a pro asabe akwan onye and this is a community twede community a atefo bekaya twede for because of district capital twede fuase krono din tokwabo ani ma police fo ko hoko tutu atuo enipa be 3 as a 4 hwere won kwa na wi ase won e prepare more than 7 and over kwala ne bobo e wo twede to agogo park na eho wo kwana no hwa atiefo kwala yi ede ntokwabo ani ena kuro mienu edi wo mo gym hwe Facebook page video a wo hwe ena dane turning into community war ankro kura sekan kura bokroma ekura ma he atiefo just watch we ma bobaso no ahuri epan na moja pram we na we ahuri no asi for more than almost 1 hour. No police Libya and step here. This was the scene. So terrible such that one tiasie chadia fuase me say yet to crow emuna because of district capital. Ye free ho, ye nyim free ho, fuase any assembly di boy ni. If we are here, nipa e pray any 1 hour show on kwa. Compensation any a time to come out. At therefore, watch this trade town. Mebrun kwalanke tenkiti JHS for 11 years, 10 years, 12 years, 15 years. Tuesday, Anado, Bear 7.
na nkwala ni bi eda so park ne so a na omo mfa aka akora emfiri ho ombe ye ntaku na nkwala ni bi emfa aka emfiri park ne so enkoi. I personally went me call kotu nkwala ni binum Tuesday Akoma and Enra 87.9 Kumasi. Enra wi ami wa na minya course Kofi wo why nam se adan Kofi bra behwe twede ekuro na ni agya adan nkwala yi bobo ye ntaku na behwe moba moto no machine eguo no park ne so kwa mata moba bo kroma pia sekan ejan chese bibio mbenya bia ne de ni pa dwane te se de ayi ntokwasi wo boko a manfo dwane no aden. No, the question is aden 87.9 Kumasi. aden na ye youth ye mabru na aba nansen tramon ni subamboni ni niema fi ekoso parent ye gya ye ma awofo community wo bia gya ma plantie ena nkwase asem nkoa na omunam kuremu ena wo mudi ameni assembly member ema twede Augustine was saying in Komo. Bema, good morning. Good morning, how's it? Na bibi aboko de. Awonyame anto bibi aboko. Muna mo watch de ekronim. Adan eden enra de ne sie. Yo ba ko fi ele mamenchia etiefo nyina anopen. Anopen de ubi samia e meka no se kere na wo ka no. Branda na school for sha se mo bogala. Twede circuit oko education mu so much change into zones am of the circuit enti twede circuit no ye fun ase twede boko ene afrancho enti omo share ball na se ebranda kama na me ho de mani di akire ye member ya na bibia ebeye kama enti enura me wo ho anopa ni nyina na me hwese de le mabekoso si ebo be 130 na me dane me ho afa de aba me ho na teacher ba ko frem say me momode na menuru ho na ade esi no enye sa wode ne nkola no ebe free wa ko aye teacher no wo fun ase eye master enti me rashe ko the police enso ekoka woman na omo no enti ekoye ne se nchichirimu a akwanu mi no nyina agitu mu ne se omo bobo no ano abranche bi ofiri fun ase eko park no so eko ball twede ni akwala oye school ni a wo bobo okobo na sum ewo park no so emra na agokansie no ekoso no saa abranche no kobo asum no onka teachers are modern Quran free for us by no ho onko school na mo ne de ne say o ye behwa adinia ono behwe game ni bi anase football gala na ekoso no enti ekoba tanu ma twede youth no so ne brain say akwa ne nkwache ne pakro ball na sum na omo so emoni bi de no ehun say e de how beba enti yene bambofo no ene sports committee no enyina sigiraye eka kire school mi no head say yenyi twede DHS no for no frame na yenyi fo ase so DHS no in frame na agukense no ento aso enti omote ase management no another sports committee no ti ase ma head mi no tru na ti ase ba kodu ba bi no yehu a preko say adefo fresi a police for no bi de egu abranche bi so ni nyina ne say wo de bag bi abonachi a o say wo firi ne kromo ho ba no wasisa mo ba ene scammer ene e friend say serious apasoa shishim enti omo ye ya yire ne say mo beje but onya kwan team enti afere de ya ne say omo to mo ba
giri tina wo se pe kwan a ye be ma mofra ni nyina ehu ato wo mu anase ebetimi abo mu ho ban enti ema classroom e tenkwa ni nyina kogu classroom se be ya enkwa ne bambo no ehu entechima enti ehu ya preocupa ne se ejada moto bi mu a ehye na se ni nyina ne se saa motor rider no oka ho a oye na de se bia omusu se opese odi ewu na wi a wotu moto edwane en science ni a moto no so ene ne nsanka ene odi edwane enti omu wi ni saa no a mambo for bi friend ma me friend is commander mo no so mi kan tenten so bai do bai na se wabeka twede kuro mu na se nkwantanan no so ni nyina ne se fo asefo no bi mu di kan no ani wo ma mu nya kwan ko ye no o ma sa ko fam ranti ni bi aka mo ho efri fo ase sa ba se oni o mu ne twede mranti no ba be ko then so police commander ne mranti no ya ade esi o mu kwan a o ma ntimi nwura kuro no mu yi ema o mo mebo entinka the Fuasi youth no ebo awura twede mo abo awura twede so ma sa akobo a mo ho wow edomo sa ma se ene o mo ne twede wo ntokwa ene nyina ne se January no mo kobo sa gala bi wo Fuasi wa ema pinche esansie na emum ya mencha de se o mutumi de agro no ba wi ya obi aho anka Ivat me awfo wo twede kwa ka so mo ma na nko eni acheche for nkokosia am ka che se nkwa na yesi bibie ni we beto nkwala no na bibie nsi e ma me anka sa so me de akire ko hwe match ni bi se de me tete no sete sa na sente sa e ma nkan se ni ba so kama eno na still emrante ni bia wo fo ase no esu se tentokwa kakrasi wo kra na eni omo so mmoa ma ahade no asomdwe ma ti wo se omo so eba no mo de basabata ede ebisi saa maachia omu ebo no mu eno ena kofa we nyina ede ba ye bet abambofo no mboa ya o man timi a mewura kuro no mfimfini a biri se omu pam wo mu a ne mrante no so kasa ya e ma asundwe bai enti ano yime no kwa na member of parliament MP frame se what is say enti ono so ama bambofo so a omo ye night patrols no ba ho se be ya ebi anadwo no omo emergency muma ebi ade be chine ebi akofa hawa bray enti ono so ema abamofo so esan so ba ya bi se anadwo no de ebi ensi enti ya me adom ye motie no kra ewo mu meba video a me hwe obi kura saw blade eno no wo de kwa akotwa obi kwa na akwaye ndai ana no otwadua Mejiri se de yina enim se ye ne manti de wi a tramon ne ande no Jesus so mu se obi de bibi ba ene ono so be face no ono so face ne sabe don fa ne nsapan ebi ono so be na adwen se o fa ade a ono so bi obi edisi a ono so ede ebitwa enti de o kare de mejiri se eno ade so ye ne mu bi na ema bi mkutakuta saa akodie no okay one say ye war history edafo ase ne twede de ye te ye didn't talk akase ba ye as a result of relocation of the district capital nipa dodo na mpo na hwere won kwan ade we beyond enra na musi ano kwan no they na mo here to prevent a possible clash biem black of you ada romance so woni we wodi enye o ni papofo se woni se de san se me ba ye esikofa ba ye eni ada roma wodi etire ma bibia kwa ndwemu mi guso mpemfo se obi ka se wonya ma obeyo a oso tia no wada ho so emene emrante no akasa ene even nipa mebra akasa se mesre wo mu se now no Fuasi agudie eni ade no omu emma ne mra fom kakra wo me emma maburu na wo twede ne nkofo ase bra ko fi on se de ade na si aye no
Megidi say yaudie unu bi nam na say yaudie wonu a or so mu pan abefa so a woni ne benante so because enura say ade a SSC and say omo kobro innocent person na enni kwan se basa wow abranti ni omu su se ofri twede ya ono no peka akọ de krom obi she ha ye fe wa atwuma gechi omo bura abranti ma no kwhye obi store na me ebo an se nipa kwhye no store yi obi a ompene ho asem wo fo ase krom wo eno kura no police for kodu no mateti nipa no shirt ni ade se wontwi nipa no mra na umunya no no se bi ne se bi kum no mbeku na omunku no but nipa no so ye se da bi obi di hye adwane abehye ni so mo so de ompene ma kuro no so enye ne sa ni nyina ne se mo so se ofritwede ema emra yeti ya ye free police ma mo ko ho eni ade no omode akura no ko police station na akura ko free atwemagechi a o free twede ha what and never he say we are branch and what is asem we say let's say sila no obedi agro e wo akoho na say bibi kokoto a on say de o ka no ya bakwasem na da ho no and bibi kura obi na ye na ade bi ene ba akwa ye bibi na akwa fafo aseni na na kofa twede bi ho a ye beka sekete ho asem no ebi to kwa na ye ade foforo na akwa ye saade no enti na ye kumaburu no fo say omo nhwe yi na omagudie ewo fo anso no na de ba kwa ewo wanze bra kofi kwemi no so sabe ye ware ye ho we ma wa ha we kuru wa ha we mu yire mu wa ha enso so menima de kura entimi makromi no yentimi nka ye humum enti no na me di two for say because they know I see kura because in the same kwa na edi agro and I said okay say impichire mo yeah en kusi me bia for my nye black star nye asante kotoko enye say heart and e bobo nemu ma ye nkwala bobo sabi omu na mu kwa anya din let them say banner say wa ko di agro ba bi na di how be brewa now black fi wo say we twa so na afi ye rere ebi ebedu ba bi no saa ne ma we nyina no etro be enti ene nkwala no gusu a ombekwa akobobo no nta omo ye ombekwa akoye community ayina na dabi black fi in fact enura me ne authorities na kasa sports committee no any other say omuntwa agro no mukra and say no kra no na me dwene ho enura me ne friend say CSO aha ene friend sports coordinator no na me no mo kan say me say ya me ya adom na se ne me ekofoma me no mu be share education director na for aso ne be ye free twede circuit no ho na for aso na akotrebom circuit a na fi say twede no akoye 3 communities kra na ye one circuit na de asomdwe beba na eno no aboa dan say tambia no ebeye one circuit na omo ankora agudie keke ebi akofa to renchema na say bibisa because no I say yenya entiyentem ena ba mofo empimu ntema ke bia kinim nia ke bia no pay ye betie enti niguso a enu mu ka say na so ye wo so atiase say ne ball no e maso ene biu na ansana saa agukensi no kura biba so no ni ahwe say saa nkuru mi nu no omunko hia emma saa but say Antokwana has gone beyond the student too and a community mnante na do omo ho agim enti ya bobo no ya mobo no boys na anu no mo wi ya ompeso omo kone de wo mbeko enti die na mo ye enti na bra ko fi me kan say enura MP ma mo fo ba ha Akoma FM 87.9 Kumasi.